colega será update konaba maneira update tetun email iha keyboard mobile. Primeiro itaba iha text SMS ita belehare naba, depois ita mais inbox, depois ita insert update keyboard ba iha tetun email tama iha menu botão ini, depois ita mais iha setting menu keyboard, klik iha lian Indonesia haunya hau update yona tetun Timor Leste. I kolega sira nebe masih dapat update beli hidi ya setelan bahasa, klik ya setelan bahasa. Depois se keyboard sirnya sudah iya, klik ya tambahkan keyboard. Iya naba kolega sira bele buka hili hare iha okosliu Timor Leste nilian. Iya kolega sira bele hare hili tetun Timor Leste, depois klik install. Mengira prosesu instalação ou update tramata maksimosu iha menu keyboard tetun hanesan exemplo ihane instala ona hau hili tetun. Depois ita klik iha tetun selesai, ita klik ya tetun ita hili selesai. Ora ita bafal iha menu, ita hili tetun. Nessa ini kolega sira bele hare. Agora ita bele klik exemplo ketik Saudi. Tetun email mosuna kolega sira hare espaço menu keyboard tetun. Por exemplo ita klik ne B minha simon mosu tetun email mosu ya kolega sira bele hare ne B ne ba. Ita bele hare exemplo hanesane ne update husi server Google Rasi ne bele utiliza ona iha mobile Android nomos Apple Store. E colega sira bele update e minha telefone, depois de hare minha resultado. Tarik iha dificuldade rumah bele hato link comentário no kita halua subscribe no share tutorial idane ba colega sira memang sudah kate. Obrigado.